Waulizwi, let us also give our Kikuyu brothers. Please, let us allow them. Tusikubali ile maneno tuliona 207. I was a member of parliament then, and my lordship, whatever I saw, God knows I would never want to see that again in my life. Watu wakiomba kura waombe kwa amani. Maneno ya kusema kabila hii hawa hawatakuwa, yule anajua yule atakuwa president wa Kenya ni Mwenyezi Mungu. Kila mtu, wale wako kwa serikali, wale wako kwa alternative government, kila mtu atembee na sera zake na uze sera zake, tukijua at the end of the day we have one Kenya. Alright, usuni governor wa county ya Masaku Mwandu Wavinya Ndeti akinena yulua Maundu Makonetie ondo twele kwikithia kana kwinethwa na uteti wa kimbae bambe ya Kenya na kiki natumisi governor Wavinya anena ni kumana na ile ndeto ina nenetwe ni secretary general wa chama cha UDA mundu kwitwa Hassan Omar Hassan akiweta yulua ondo kwithitwe ngaliko ya kuya kimani kuya Mount Kenya medito mekomana yulua ondo mende na kwibanga kosa utongo iwande ya Kenya mwaka wa 2027 na ndi oyuma tukuni kwithitwe kwina unenanya munene bionobyo wa kimbae kana uteti ukethi ayu andu mambiye kumaluka ile mumbe andu mambiye kumaluka ile itawa ile sitawa issue based oyu tilandu makwete kutasera oyu andu mundu kila mundu noendia ambia kwa mwa onakwe nendo sembela na ba akamba mailie kuyo mailie adigo mailie mbaluya silie yu wedia we mundu kunena yulua kila kikwekika muno mundu ni makonetie uteti wena mwelekeo uteti wena focus anito muthenya no mundu tukulia mwethukisia woni wake yulua ki otwende na kukenena nisia nikana tumane yo uteti wa kimbae ukathela Kenya indi uteti wa mbae ukaamino Kenya no nondo oyimituki ethia andu ni mataza kukila mutongo mwima musakwe kana munenge opportunity ya utongo akokila akaseki naki twikwatene na mbaina nondo akwili anone wi Oburu Oginga ayasi atutaki hiyo maneno ya Martha Karua atutaki aya wewe kalanga wewe mutongo nguma na kuwa yasi nditukana ngewasi akamba uteti huu wa kimbae kweli no gusotwa ande ya Kenya bandu kindu chambe tumanena tuyelo wakana mwene ndi o yutu nena ni mui na nitu manite tukona na tukaelewa yes ni mheshimiwa wiva ula unga mita mwana ni wako kindu kitawa personal realization personal realization ni kumana hii space ya kwa ndini wa community ni ba na space ya kwa ndini wa community etha ni ba na kilio chapa ni kindini wa utongo ni jao kile cha ile kuikija kana I have good governance all times. Na begi ndikimene believe ya kiwanza ni bedhi ya adauki. Kila timu hivi ana adauki. Lakini pe mudauki witha aidauki ya opponent welengi. Lakini witha ya pe mwana mendo over uwi timu nezwingi yume odauka against. Lakini ya kwanza ele mwana yija kwata mobile I will try his level best to make sure mwana yiji na peno mobile ozu onere kanye mitombi. Ajo tumona pe mobile ozo no daukwa ugeza ugethia we yango likipa na kutundu tuya hello obungwa tuya hello obungwa kiu number one pe relationship yake we najo na a certain person in the opponent team na kiu nicho hello ki translate ila choka bandi ni wa utongo yitu ata kwangala kanya omondio ninise governor witu account ya Masako ninise governor witu account ya Makueni ninise governor witu account ya Kitui ile governor witu account ya Masako kukila kazi ametu ina ngwatani ametu ina umwe nikana maundu maende ya moke bagido niwizi wale omwedukizia na wa assume ndeto yake waweta at the end of the day nondo in a position that you are not in na in a relationship yani eva kupe na utongo yuwe bayo lumbe wa kuweta mwenene nondo you for example assume this kizito umundu upe maende ya moto na kuyata enende ma account ya Masako ukethia from the national government mwima ya kuma kwa national government kana account ya Makoni kana ya Kitui ukethia mwima ya kuma kwa Musumbe lakini hiyo ya binda muno kwisa omakwata unless pay la jito wa middleman
Mitu no ni governor we numutenda kwedukisi ni mutongo yiwe numutenda kwedukisi niki nundu mundu governor wa kaunti Masako akazia umundu aende kwa president William Ruto na aende takwicheki na ABCD probability ya mundu musa kuyaka munene na governor kwedukirwa and azume no loto na kwedukirwa ni governor kwedukirwa nundu they are almost in power. So number 1 twidukisi ya tongo ya maitukila meonenia na kindu kingi umwe ni kindu chapata sana na peki ko kinaki sometime back mwana mona kunyo muno inene ya Kalonzo nai na ndo machosa in different ways na kila mundu wake passive kana na nundu wa mwene unaona kiile kwake amwe marketeki na aingi ma passive ta violence aingi ma passive ta jawo ndo helone ya movezi nai but ikuri ito ya trial kwikola sa all time at the end of the day zela nige kuija brother wa kwa bia zela nige ku assume Kizito okay ndabia hii nige ku assume MCA wa kwa nige ku assume governor nige ku assume governor wa kwa yo am I fair to myself nundu many times stokea ukengwani atongo imenza wa serikali tutaiza umaza kuwa mundu akakuya hii ainganye ni mudhuku nganye mu beziki bila mwambiki hapa ungeka 1 2 3 things nukona so tide tuyo muno na tuima nakana at the end of the day Kizito akuni makula makadi tami nula ukuzyo kakebelani na umundio kula ya ku plus ya kwa nolongi kula si afika itano enda si itia leta itano ni si anasi mheshimiwa so tuma ndina tulelo wakana undu tuonie kila kithiwe na baimu na onomwe siasa ya ukabila siasa ya chuki siasa ya nini you will never get maendeleo na infrastructure ndiko oka not unless tambe ku agree ground ila jibo oyu twenene ya kina na tuyambo support oibo okay na ibinda itu ya sawo bikana itu tu support wana align. Okay, amaitu ngilesi inakwigwa mundu kwitwa Kizito nationegwe thia mumbe nationegwa ngavana waitundu watomesiana nengi ndane notnesa na yukila ngwenda unena tamaitu ngilesi Kizito ni lele yuwasisia yutakwakwa kutwaitwe mbaluya kukatwa wekuyu nitwavula nile na yuwasio kaingi ikanisa liba ilovili tabana no mwanake wakono itwa mwanake wito wamete umwiga abati omutabania nizingeze uswisio na akamba maivo ezi akatekanisa niwe yusweti andwa ingi na yukweza hivi kiweno yo kabila nundu ito tuita wa Kenya na tuiso kaingi tazanwa ne sindu sieto wa county sutu tezeti la kamba yuetha ni tuoka kindu kitwa Kenya yutuma no kindu kitwa kabila nundu twakilita ni tuwana na ni tumina na teiba za tete na etha ni mundu kwigwa ngiseka na ningitike zongo ni mwezo matabia mu matabia la unga makitani wambie kwa sia mukamba ile mukamba ndekula no twedukisia ila ukila wambie kwasia koyo ninge yandu asun makora wa mea orumuno ila we kwasia andu atuna thuku ila u kwasiwe kangutabye ithionde twediwa Kenya na twatwika kindu kimwe na twaileta tema mwe umwe tangima mundu kwitwe thia mombe nikana wisethia ni twamina inene cionthe na indi otisi kana imwe ngava nondo ezobika weta wisi ukekala kibila nonga iweka. That's true. Na kwa mundu elisa kitani ekotinda hii asite nganya ekie kabila eno ekie bai mundu ndeto shanga isiasia eli makathi atamategwa nite dino ya Kenya yitapetete undu witwa kabila hii ikathi kwa sendi no mundu akambate kasete kwatane tukunie mundu kwitwa Kalonzo amusyoka timu betati ithyoka ni twenda hii Kizito wisethie kuyo itamanenga ndaya andu ameketwa kolei kangeti momite atuna kalenjini opakro dainya asuna anzaluo andu asuo ndete monye indo nikana wisethia kindu kiitaila. Okay. Na ni wo kwasakana atongo imeitwa la mende ni wotongo ni mumali ame number 1 kutongo esa andu mande maithina mukamba sia ndongo inusa mundu kundongo ithino sisi utuma utwa mundu kikanywe mundu ndukese kwithukisa mundu kokila chama waweta mundu kokila mbie kwa sai mthina wa mutula mundu kokila thina wa wabinya mundu kokila thina wa malombe ayende to isu tutile ipio na tiye mundu la kokila mbio nene mbai kana mbio nene isio muhimu kamwe thukise Kizito uswe tometwe satanda tometwe ngayo kuna
Okay. Kizito. Nwesi kulia kwa yeye. Yo ni watu ndeko kebya atongo ima Kenya ala tusakude umedha ame number 1 kusukumese maundu ma ukabila. Kana uteti wake mbaye ba Kenya. Nwesi number 1. Of course in one ndikwazia na ndiye asiaje. Nundwa usete na aspect ile. Number 1 ila mutongo iwo class yai. Okay la Asia governor wa county na timu sio. Niwezi ila wasu tamundu mu na tamundu musomu wandie school dona tunenga fact sia kuelewa hii yo wazi mwene mabibye ni muthugu under what condition okay athukiwe ni jao bika na utu nenge mwana na itu to internalize na to yuka to kuye ngugo kwene na kilo wetie ni kweli na kindu kingi mundu Kizito kwangelekani beka undu kamwe nona na nikamweka tu asimbile siende na kuete na au ni siasa sila asile many a times siasa ndoku na siasa inge wona iende ya theyito understand one fact many times ichange yawa ni these people that are calling themselves mundu wokid in terms of this kwa imagine mundu Kizito umundu yuko angalekanya governor wa county ya Masaku ojutu nena kana governor wa county ya Kitui na wa Makueni maitongo mayo mina miaka 5 na mina miaka 5 poloka za kwa wenu kwenda kuendea na kana wende kwenda okay yumo mundu yuko angelekanya tell me one day where we mutongo iwile kebelani okwasha fulani mbaya do you have any aspect why we mother normal but nuko na atongo yeno mevanza many a times opposition itu check ya very well on this point tunenera yuko angelekanya serikali zitu siapo tioko wewe ya mundu ukitangaba na malizene ukitangaba na base itepo ukitamo na if on evidence itepo ona ndese kiunena iki yes kilo niki number 1 ni mutume ni mundu ni kunda ngutume no elewa yes many times ukweli wa wonekana kaingi ithie ta enende ni ithie tukwetekelia enende yange maito meo ba katikate witu makatwana ange mundu mundu kai wanga bana wakao ndi Masaku ayuma wa Makueni never tukegwe mundu no na waziende ni wa national anthem yito yasia Mungu nguvu yetu ilete baraka kwetu nikilebu naze yuke kwa na tujenge taifa letu natu sisi wote so ni kumaanisha hivyo ndani tuwaka bandoni pamwe ilita Kenya hiyo kuna wiki bilani no anewe time no minie aya enda wose mbuti balawe yiye naweza kabuti yako balawe yiye sio kamondani kama igalope tumumage taje mwene ndi babu tutaza kuyengania lelo abana ainio kainazo yawe okay baike okay out of 10 na 20% you own we ani kwekata kulitaya okay tuwatengania you understand so tuzize munawile Kizito ni tuethia ila tuke kwasia siasa mbaya tuzize yo hii siasa hii mbaya na wala kaingi modho there ndu mwaki mingi unaona hao toko tukegwe no mwenga governor I don't think governor kana president kana mutongo yenda time ya kwambe yo bisha na opponent make and what basis not unless they are campaigning okay yes and mwithikisia na musesa witu wa mutongo itwende na kunena yulu maundu makonetie uteti wake mbaye kana ila sita wa tribal politics kwa kisidio mchake songo naende anonewie mundu kwetwa governor wa county ya Masaku Chumwani Kithelu wa Chumwa akinena kanisa no kwangale ko sia the river akinena yulwa ondo siasa ino sia kimbai itonda ko thothea mugo kana kethia ni kwethwa kwina mathina maingi ma kana kututunga kula tumie mwaka wa 2007 bande ya Kenya naende na mwaka tu mondo ala twende na kunena ni seba na nicho ukuwa tukulanya makuli hatu kulanya yoy mwene ndio nuithia ena akili ya kwasia nyene ngwithwa ni mukabila kana ni mondo ala metha ameke kwangelekanyo kile kinatumisie byobi ya mondo makonetie uteti wake mbaye withwa anuneni wa mundu kwetwa Hassan Omar usuni mumbunge molote wa kuya Iala usuni East Africa Parliament ila ile ya kuenga likosea Tanzania lakini represented ndi ya Kenya chamani cha UDA na ndi ni amakatoa mondola unaneni yolua undu mbaisia ambaye kwa Mount Kenya yende na kukoma na yende na kubanga
na ende asia ni makwithia maikithia kana andika thengea utongoi wa bambe ya Kenya muthenya na umwe na ikithia enao ninge mekwikithia bona ndala mangali kwele yake makwikia kana kiu ni mele kwithia mekia na yu kindu kila kine cha kumacha muno bi onelo na isekana Kenya ya isawa lakini la president odiomo yewe amututia Mwai Kibaki wasio tongoi ambie kubwia mondu ma ukabila bambe ya Kenya na ndi kwethwa kwina onene munene muno byo ona ku mitandao ni ona ku iseseni na nibo yu wana umie kicha atongoi motwikana kana yu leo matongwe njogu angekulela sai yo atongwe maitu lebato na makenya ne matongwe te mstalin wambe akwikeza kana pa Kenya ne kwethwa kwina amaundu kana oteti wake mbaye nundu yu mutongwe musakwetwa na bya ndo nena mbe wa president wikalile kibila akasia kina president ongamando nena ndo correct kana ndo kikosoa imaanisha ni kindo makitu igilitie normal ya kana mbaye na sieloko mana ikabanga undu lingi siende na kuikata siende na kokoma na ito newe Wavinya Ndeti ngabana wa county ya Masaku aikinena asia kindu chuki kwete kusukumiswa cha mondu ma ukabila tikisio landi ya Kenya na kielete onda banini kuikata kutumika kwa mondu ma kioteti nundu kawola wonekie ba Kenya mwaka wa 2007 ndo ambako kwete kilo ingi ukeda nwekata aikizito wone kaingi mundu ikizito point isu ya Omar uni mundu mbe yukindu chambe nuzi be ando main power ni wina utoni wa command something wina utoni wa kwazia lelo wa kuma matsako ko ditala wiki wemba msikila bandu after 50 meters uzuni yote tawa power ukweli kana bongo uzuni yote tawa power and many times ona nicho kitu na kwa ando many times kitoko kieta wa ni mundu ona mbe uta in any position nukwelewa mundu wetela eza kwiwa nena kina eteka unenga kina nukona wene nataka nituma nondo tukweka kunda ngutume kwenda wotho the nduthi na kuko nde lakini utunene hivye you understand now they innocently we mundu lo kutumita we very innocent to himself but ukweli ni kana automate okela nangie we no yana ngia mbaya yako nundu wangelekani umundu yutu unene mundu kizito nituonete ngaliko ja ulei ndiva mwe tukona Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na Wamalwa tukamwona na akashagwa umundu ukizito you want to tell me Kalonzo Musyoka akatwi name akadeclare I will be the president and my running mate is Rigathi Gachagua wana leo support Gachagua nundu no leo kunia Kalonzo nundu Gachagua pa ngona na ndo mapa ngali maile leo kuna kunda nundu they are represented uko mwene ndeva tana kindu kita wa representation ni space yakwa tamwene ndi na uwito to nengie yoziba na yo representation ino ile ya ideologies kana ile ya akimbai niwe say number 1 mandio no mweka nganena ngakilia aya bwana na mwezi kinzito ngukulia lili yes mwendo ambia nyenona kindu nibinda si aye we ninje negi ni mwenda nyaniwe sinya ni zaidi anato kieto mwana kya mashinga tukatoke mundu kwitwa hii utumu mwete sitwa jungie ndo mweta ni mweseje unai munini wa mutumbe pe undu wesio tukolije takamba weseje atiwete dina asije tikula ati iko na juju twasisi atuona no uno ukio ingi na ya ingi yukindu kene cho wewa tuzaze kinzito kiodhothe wa no atongo imaitu ona kiwe weta ni mundu tekula we either atomito no mundu inapinya of course na mundu su atomana wetene kakiteka koma ukewa kakomete lakini which pepe katomito no ingila nene zeba isho ukwenduze kana mona nyondo mekweka ko kinzito kila twaile kindu kitombule ni sitomi tutona kuthuthia enenthi ithie tutialite ni twailite ni kwacia tuikete kile twawe twenda neina tijekala na mugo wanga wabina mwetuku wangaba na Masakwi tuikete kile kulwa nduthi tuona mundu
mundu lo kututwa nansielete nzo tukilie na teima nangaini wondu ba mutongo. Yes. Gezito none wiye bantu sifuno unapeta ni mono sana na mheshimiwa ita wa Osoro. Nuligene chadeli Ngo ya madhiko ni. Yes. Mali kana mono sana nuno. Masona teiza. Osoro anawetie kendo kitaele kumalo to the public in such a very open manner. Aja unajua mheshimiwa hawa wananchi hawezi jua tunagombana hapa lakini tunaenda kufanya nini? Tunaenda kukula pamoja. Mbona yuzu ni mundu ute kwamba kuelewa hii kendi jambe. Yes, wendu namba kuikulia makulyo mai. Mwene ndiwa kwani wene we represent it. O mwananchi zungu asia mwananchi zuno wondo mate. Ye embosa. Na Kizito ndimi no kile nenda kwa asiate. Umundu utu twasiate na tuineno kalaka ukweli. Ukweli ni kana baimu na onomwe musi kanisa any institution na bandu bonde pe more than 2 people omundu utu nena Kizito you will bear me witness ona gezeze nikicha hapa ukamba oyu tena employees na avuko mimeva mate yakamba na mundu sundu take advantage yake nundu temu ukamba ukamu intimidate. So what does that mean? Kuni kumaanisha hii appreciate the fact that Kizito owns this, I own this, I own this. When we bring all these together, what can we make? Nijigenda wizegethia omundio tunyazia mubisi ni mubisi. Ugethia nase mubisi na wabareki imani batando kwa mubisi kandi kwa yenge patonda ketu. Twaiti ola twaiti kila mundu withi idio onde ni tonga ma. Nigenda withia sindu icho onde ni chethia chena ola. Nundu Kizito if we continue like that. Ile bitu ugethia ate group ile. Pe hala mekwenda maitu ngilezi hala mateo mwenda. Okay. Na many times where they are and wala mekwenda kindi ni mo anini be wala me okipinga so tuka kwata na idio onde ai kwa sababu ndio nipata na mmoja itawa united opposition united the word united is a very big word. Okay, be mwana kwa Asia Kizito, good morning. Good morning to you Asia Kizito. Nye nita wa Vincent kitheka kumangaliko sia kitui akasia akamba tuethia atwe na ukabila nondo kwa ilungu ya miaka 15 tuethia twe kwa Raila Mbau ona ibindela Kalonzo utane ndini wa 11 tuna msupporti yebu twakona kura mbinge ona kupita isioila Raila ukwata wa Mbau akasia hivi tuingwa ukabila useta Vincent kitheka kumangaliko sia kitui akasia Kizito, good morning. Good morning to you akasia twende na kwata ni emwe na discussion yesu nenzio ukabila tuache Kenya isonge mbele usu eta wa mbe kumangaliko sia kuya mutomo naende mwana kwetwa Kamwana Kioko akasia Kizito, good morning. Ngelese mwitu nebia mumbe sana naende akasia ukabila ndio chanzo cha kutofanikiwa katika maisha. Wa Kenya sote tuungane tujenge taifa letu. Naende thank you very much Kamwana Kioko. Be mwana kwetwa Sila kumangaliko sia kuonesi kana kwetwa hata akasia Kizito, good morning. Good morning to you akasia atongo imaitu keka ni mabetanga ukabila Kenya ivya ibandu basio na twele kwithia twendete nesabyo ukabila imeharibu kila department ya Kenya hii. Nulika na ibinde mwe ndeni wa ministry ndeni wa KRA kwa twikanie kana kwandikitwe kilungu cha yana bandikitwe kilungu cha miongwena na kindu mbaye mwe na wale kwina makulu mengi munobyo ano makulia niki wandikitwe mbaye mwe na Kenya kwina mbaye sionde at least mbaye lelo kwata kimanza kinene cha ando ni maybe either at least below 10 lakini ukwithia iko 40 kindu kana around 40 kana 30 ni mbaya mbaya nicho cha kiende ni wa mbunge chane na nisio mpaka mbungeni na chane ni mwiya wela ya wandikani atwikana ndio isa kuandika ando monde ona bagwitu ende ya mumbe wazia ndivyo kumabana nikiseze cha kikamba lakini tuile na avuko mionde akamba of course tuile na amwatongo mate ya kamba tukele na avuko mionde mate ya kamba kanoke ando nimedia mene laito ko existence Kizito be kangi kalili
ningwi wangi kuya Kizito ni muhimi wa matunda. Matunda kuona mazaila nesu angrovetini wanda wanisya ekuyu. Na masungu ama kwa meto wapikisi. Ndicho kaingi ndiona mokanela pika kuala ekuyu. Mafulanite mayuka mayuku ya matunda makwa na maindo weyondu mando yangangetungwa mubea. Majete bamusini wa ilobi. Maisho kaingi maidho esi akabila ila ingi. Ando ake mbwa maikwa Kizito juu munde maimbondo masiawa mukau kethia kila musiku tune bete maimbe maiwe maiwa ingiti we zaidi ya kuko nde kuvajelo maimbe asumtika eleshi wanandu atiela ku Kizito pe part pendeto emwe many a times in misinterpret ya wanandu. Originally the word harambe yamaanisha ngwatanio na anytime ona kulemezi ne Kizito la wewe kwiarambe twira kila mundu etha agenda nundu twenda okwatania pibiti wa 13 wako 70 wo lamba ule akwangilila ako la pibiti wangania within trial ya kindu ki na kiuni kimaka twasindire trial kuimia kila mudana national anthem ya CIA Kenya istahili heshima tuungane mikono pamoja kazini okay nikana Kenya yitu ekwate ndaia na ukabila utu kauminati kindu chambe tambo manati mutongoi ni representative ula yetu monenga authority na auma palatuwe kuma kwangai tika umutuma kuma kwangai akitoka mutuma baya mbe so Kizito tutenamba kuika maundo nundu sofani tuane tena tukamana na tukaelewa yongania witu he or she is very pure hearted in matters to do with Mount Makonete leadership. So what we do to make sure each and every day ila tuke kumaloka preach peace to your brother tukwatiania nundu Kizito I will tell you ukweli wangai kuma oyu baka zaila we sodi kwikala ndu kibelane kwa kuwe yo utulie masalo kwisa kwinuka sisi anaweza simonya aku we there watu mea mundu mbeza wao kuwa na kamota kana bandu wao kinondukane na timu kamba that does not mean that nundu timu kamba either kitesa 180 alo kutea 150 does not mean that kana alo kutea manene no oyuti season yanzo nye kwitwa bala numete Kizito makambete kubyo ukethia ni meba umesi ite nzoithi mokete kuthoa magate Kizito kukulia hii mwana kionzo itusienwe muke wa mule muvia koi aiwe bia ba pasho yetu maitwa iwe na kamba itakisia anesa ngai wate utwili tutuo kamba kwanza ni tutu try pure tupaite kumbalu ya nini tatolika ngalini bida inge na kula cha Kizito twendete na kundukita wana kuita watongoleni na Kizito twendete thia mwitu akwa na wina kukwi niko tutwendie twathi atwe matumia wewe kisiki ile akwa kamba hivi kanda sima ya appreciate pe kindu waete na wewe ndo kukula si aumete ba yani Kizito ke uneni yewe na Kizito ndina kolota itie ijete bande vina na matutongwechi na wa munene ni kwenda kumanda nguma etajo kenda kindu na kuma mundu longi kanoki nengelelwe ne mtu saluto ina tojoe bana tuike dukise mundu baima na many a times ndio support nenda kwa siati many times ame olowito in matters of kunda ngutume endo kunengilezi ngune maana tano na wewe muko na unemu igomba nengi ogito okuboya mundu no imu yandu imune na ida atai yeah na so understand musetie nguzi yiro nguzi nguzi tuna mwesu yes nani tuamba kwamba kwa nini tukwate imanivya siki balakanyo ende twese wende tukita kwa simu ya kumwedukisia na musesi wa mutongoi nikana tuke tunena nisi kana tuminukile unena nya witu muthenyani omunde na twende na kunena nya yolua Mount Makonete Mount Makonete uteti waki mbaye kanela ito tribal politics ane twende na kunena nisi muthenyani omunde na ende huku atwenena utukwete kwa siati it is proven kana atongo ya amwe timonde amwe ni wameda ame mustaleni wambe kwikitha kana ne matusukumisia yolua Mount ma ukabila lakini no ithio nende ukethia nye yukwangela nyenye Kizito ndo anete kesi ukethia thea mumbe kwangela nyatu anete ku ya Mombasa ukethia mundu kwitwa mwaitungilesi enesuku ena aka mwana mume tena ku kwitwa hata na ku Western Taveta kunukonda withe
sio ndani siana siake wewe aoni nya siana siakwa wewe ino siana sito so hivi tukunde kwa ndo mkuu mwetu ngilezi aya za twina thina we bayo lo na nicho twendera kunena na ateti maito kana tongo imaito akwikithia kana ni matutethesia ukitana na no wa ukabila lakini la mugwete kuthimo ukosa mbaini maukasia asuni wametha no kabila asuni wametha miliona nona withia wende na kuombwanga Kenya ithio ndetu kwete kwa ase tuijenge taifa letu kwa wende ndini wa kilungu cha Salucha na Mutongoi nyenita wa Jeremia Mutowe na Mbete Kizito mwene power wasila one ithea mombe. Good morning Salucha na Yendete nitosiogethio iti na ndataka itevasa nikivikie chavi ni Mutongo inai matuku atini mamwe wa dhambetu ya nena ukwatiti hiyo nyamoto imeadha mkudhu adhauki yume kiwanzani unasema ni one time sema one time naitoi no kutuma medho na ve mwanya tuile yako ichachuo tio mwezi nyeni wa waiba ngava na mazabwe wa chama kiba iyo mwe ma waiba tima kalonzo tunenge kalonzo na timu nenga askali make ma waiba anu matonya kwetu ai chama make wa we na make kata fa mwanya waku ni muyenesa wakuweta hii jotrenziani ilamba ilu kanani tuwabotie makwikwine. We are going to change this country. We have what it takes as a nation. There is no reason why we cannot catch up with Singapore. si wa Kenya tuende Singapore. The example of Singapore, Ruto does not know Singapore is a city state. Hii mtu anatubeba ufala. Salucha na Mutongoi nikilawa kwambililia nginya wakatano kuambia saa 11 kufika saa 4 ya kioko Ni fire si fire. ni Salucha na Mutongoi. Lumina International Schools one waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2 primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kufika grade 9 wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithiluloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima we musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi sia kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ne osu musiai waiba. Lilikana boarding ya Mbeya kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Universal Trader Sacco ni sako ya andu onthe kuma kwa atandithia aimi alama andikitwe ni kambuni cia kimbene nginya athukumi ma serikali na kwithiandikithia ni silingi $500 thoka mbungeni situ withiandikithie kana ukune simu kwisila noti mwanza ina itatu imwe ina thandatu ile thandatu nana ithiandikithie na Universal Trader Sacco ukwate mausio maingi takuia mbesa ciaku ungua akiba savings kana current account ya biasala wala ukethea utonda kukwata checkbooks nundu wa osesei musio wa mbesa ikia mbesa siaku nthini wa fixed deposit kana call deposit wala mbesa siaku si kuendea kusiana kila muthenya na no umye mbesa siaku na usiao wasio ibinda yonthe tena vengi cia simu ungua M-Sacco services na yubine ya star itatu inya thandatu hash usakue upesi loan ukove mbesa o you pate
mute kutinde ya kuiso sia mathango no mubingu we mwethia account muiye mbesa ta kikundi na tena toto account kubundi sia mwana waku kusubia mbesa kuma munini ona wenda kuiya mbesa siaku uthisi koko tena holiday account na we member wa Universal Traders Sacco ni tu kunenga mikopo kibathukanio kuma kwa loan sia biasala asset financing ukawa matangi mota matinga meiyo yako kuna kiwu takatuma ona mibeleki ona wenda kuthoa tuktuk kanangali tena development loans ya emergency tuinuke loans ilani loans ya aka na sitha na usia wa munini na tena ngina check off loans sia avukumi ma serikali ta alimu na avukumi mama kambuni likandeni wa website ya www.universaltraders.co.ke kukwata mawombe yange kana ukone simu kwisila noti monza ina itatu imwe ina dhandatu ile dhandatu nana. Maisha ni lazima we medho with Ndo kuitwa Erastus. Yes, good morning. Yes, how are you? Ni museo. Karibu sana ku radio ni. Nina rengea. Yes. Ni mubea. Na nedi ya mutu waisi onena nya museo. Yes. Na indi nini mwati ngale kwa TV. Na mina mathango ndiye ni mwithukesi. Muyasiata na indi nendo kethia edukesi on the ma Mutongo FM alama ende na kutwithukesi isio na isi kivathukanio ile mbeta ni wa kamba. Neona mwitu Grace sawa. Wenda nongela wazia vanini nondo maikwibwa maiki kwanza neza ndio zaneza nongina kuo azati mwizukuwa naide no ana vizito ndia thengea yu yes karibu sana yes wewe twende na kunena nyolwa mondo makoneti ya uteti wake mbaye na nondo ni siwitha angalikwa yengi na nuko manana mo kila muthenya atongoi ona ndini we kumbea siasa ndise ndinakulanye kule ya yono la ile kwithia tribulate muno utoka mondo ni makonetie uteti wake mbaye bande ya Kenya Jeremiah na Mwito Grace ende thea mumbe ni wamba umala kidogo uteti wake mbaye Kenya withi tobogwe binda yasa na atongwe maitu ni mama kutula muti kitumi niki atongwe maitu nimo metha maitongwesia enende ila watu mutongoi witha wanyu botongwesia na yu Kenya ivya Kenya enende ma kawaida twemutua wa tuona kila atongo imeweta tuyatia either ni president either ni deputy president kana any other leader kabinda kala wane na kindu kana eka kindu ivi enende ni tuenda tukata twati nesikila chaketikie ku watu sisi sindula chaketikie ebindane isu chambe ondu kikwa chambe oyu atongoi kunena ndeto ikuona kata itonya kwa thothe chao kimena kati wa mbai emwe na ila ingiku kizito nikana ateti ni mothina munene wa maundu ma kimbai Kenya eno ndi mahithina nondu pana wikala itaba musini wa masako tukala musini wa masako kwi mbai mbingi otena akamba kui enende makuma mbaisonde atokala haneza alingini majirani na atui inde yu atongo nomo kama yete baina ku enende baina methina nani atongo okay aende ni kwatia mwithukesia na musesia wa Mutongo niwende na kwiwa unena nyola witu twende na kunena ba tukethia tukwetende na yulwa mondo makoneti uteti wake mbaye no wethia na kuni Mutongo ete mustali wa mbe kwa zenyi ndikila kuza kwa mondosu umede nako ndikila kuza kwa ozu kana ndikila kutongo wale mondosu umede ngalekwe abe binda ukaukedhia mundu kwitwa Erastus and then wa Utongo itawa makaunti ukethia be kiwango kila waedite kuandika ndumu ala local people ala meka makisio kiu na be percentage la welo kuandika andala mumete in other counties kana kondukula kungi na binda county situ siliga madinane mengi muno ukethia ndumako etioboa ngabana kana makethia mako etioboa atongoi ala mendini wa Utongo uswa county mundu awagwasia mundu su atwete andu mumete kunana moke kuthukumako
adi sika no zundo nzemo yo kabila nzemo kabila lakini wase katiba kaitu nikitikeleti kwa ngerekanyo county ya Masako county ya Kitui na Makueni county tatu inasoka Ukamba nonginya lese ile ya Kilungu chando ana avokomi makuma mbaye ni langi kiche yake tu nikenda wese ile kicha kabila nitachoa kitu nacho kuanzia makanenge nondo watoto sisi ya county mbingi county lengi sio county semi ngona na Muonza wesa ile alame obokoma percentage nene kana kilungi nene nicha enende alame umitende ni wa kisio kiu indi no nginya bethe nangi yu ivi enende singine twitha no neto enende muti kidogo nondo wesa ile enende ingi mekodia niki bandikwe ando kuma mbaye ni akimani kana Nyanza kuguto Masako lakini katiba na wewe ndikile madese ni katiba ni mwe yao olata twa bitukise ngilile ne komi ne olata ati abande ya Kenya kuna mwene ndingale ko nisu ni bela ano baluku lakini kwa enende angi yumwene ndeta mwetu Grace Victor ile Mumbe na kuna kwa nitwesemeo nitweze katiba ondoke kwa acha kodi hivi atwali totabia enende yolo mondo taya na kabina kalatu wakakisebeni nitwalo tabia enende wakatiba kazi hata yolo waki umondo mo kabila inde no ya kilimujia kumbea siasa ngoma na atongo ikauta na ataalamu na be mombe ya onapwekata siasa zitu za Kenya iko na wake mbaye onatoa nenata tuvyoka inde tuzosi wakala ingengelea kuna tuzosi wakala ndo wito mwana wito ndo wito kabusiketa wakaketika na hiyo ile bado tuondokela kabla karatu vyosa kuana ina to kwanza mwana wito kwangelekanio ndiwo tamasetwa bantu bala umerekezitwa weza ile yabe mundu wa kwenyu mukonyo wa kwenyu kana relative inde then qualifications na ndazo more komi lakini nondo ni mwenyu na nondo no kaba gesebene for example loko wibo kane yakwanze mboka no ingiwe kana wito myonzila siyaku ngana zile anu wanyubwa we yuzi ya yeti mundo mundo we munato mwatenda ka lakini mundozu natonyo boko mini tumiona enende aingi mainyama ono babuto kamba nondo sakuana nai wesa kwa mundo nondo ne mundo witu na Kenya yonde ko kaka mundo witu nikasange apia obaluku na enende twema watu wa muti yolo wake haya mwetu ngilezi wena kindu kwenda weta mwati kwa kindu chukiletwe nesa nundu watungililo kiungulile na usungia na kuyamwa mundu kwitwa kinzito andu imendanie yupuloti ilo ikalano ya mwekujona ni bangles munendi munabitio ni chika na kwa bala munene ikalaku utio kwa mbaluya siana sito itwa ito kuna tiyenda nite kumundu kwitwa elasi nasya ite tweke tukisha andu ame umeupupwasya twetukisi tukwatane na tuisonga nambe na mukona ndino zitu za ikwasa kwa unasya upungwa wa ndino zibasa no kukwata na baikendo kingi kezitu akwa kizito on seconds kana numale peke no wenda weta na tunakanene muno wa chumwa ekumbeni ya siasa ni ulwa sino zetu diversion tactics atongo yi muno serikali ni mako dao tumia siendo imwe nikenda mulo ni siendo ingi kwa ngenda kanyo vitu ni angela ya mauta kwamba tokwa wa mauta kulako na ile na maandamano ona hiyo kwa maandamano no munde metesa kwa maandamano na yu tuwe kukisanga ni tuona atongo ya mata mwandiki munene wa chama cha UDA Hassan Omar anyine nende to ila none kita sia kwenda kwa baba ya kithoko munomba ya kiimani nitu atongo mambe yako nena anyinde mambe yako react kunena yulwa wake mauta ni mauta so wasisa ndei tu ya Kenya tukamutuo kaa kwenda kwamba twambe kweli lucha twambulo ni kitu ambe onene akina tukwate maundu maingi uzili anetu nene tekitu nene teki angini mola huyu kamutuo kau kanako tandi ya Kenya no tulibasa lakini noni atongo yamwe machene newe mayazia ona toa diversion eto chene tujene kabisa yes okay nende mwibikisi ana musese wa mutongo ibone bototi ni anzomande amathanyani womunthinde ni wonena nyawito uwe mwanande ni wakikalo kicha mutongo hii nende ndatika mbudho wethe kwata vilingo wa mavokwa ulikumwendo wa saa 3 na ini ngalikwea TV withia wendena kukwatena wati wa Ilungu Sito ondo sikuke kila muthenya va ndini wa mitambo ya Mutongo TV ondomwe na Mutongo FM nyeneta wa Jeremia Mutua
nditengile simune na wale tuarasa sketoku wanzo mona hindi ethia mumbe mubeni yekebela no bedi yekebela tunakinga likwengi tukajalikwata na keti na kwata bilingi wa mavo mwendo wa saa 3 siakiokoni ino ni Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba Lumina Internet ino